Nyithindario mawuok e familia achiel wang' motho kama wakario tonore tok masira mar mach manomuoch kendo wang'o udi 12 moriwo nyaka ot kama nyithindogo ne nitiere e kar chung' od bura ma Kabete kaunti ma Kiambu. Kaluwore kod ruoth ma gweng'no Clever Aaron ma jahigni 2 kod wadgi manyinge Mariam Makonde ma jahigni 4 ne oromo gi masira e kinde ma rikmin ginowegi e ot kodhi tich. Kaluwore kod jodak ma gweng'no, geche masimo mach nochopo ka mach selandore ma ok ne ginyal reso gimoro amora. Gino mane nyalo kelo masirano mar mach pok oyangi ka chich nitiere ni nyalo bedo ni mach nomuoch nikech ng'ikruok e teko mar stima. Kuna watoto wawili wamechomeka wa miaka 2 na mwingine miaka 4. Yule mkubwa ni miaka 4, mtoto na kijana. Lakini sasa uchunguzi bado unaendelea kuhusu pahali moto ilitokea. Wengi wanasema pengine ni stima, lakini wacha uchunguzi ufanyike yenye inastahili. Mama aliacha hawa watoto akaenda kuchukua mizigo na hajawahi ati awaache, sijui kwa nini. Sasa yeye alistukia kusikia moto imetokea kwa boma. Kuja tukaanza kubomoa this side kwenye moto ilikuwa imeaccumulate hii ya kwanza. Tukaokoa, kuna watoto wengine walikuwa kwa ile room nyingine juu ni ploti na watoto wanaishi hapa na wengine huko mwisho. Wale wengine tuliweza kuwa save wenye walikuwa ile mwisho na tukaokoa wengine tu kuweza. Moto ilikuwa imeaccumulate hiyo room yote. Wazima moto wamekuja tukua tu almost kuzima moto yote. Daika na